Dojenje kao emotivna podrška je uvek potrebno. Da li je kao hranjiva materija mamino mleko neophodno detetu posle 12 meseci? Nije. Svetska zdravstvena organizacija, udruženje pedijatara pa i staramajke koje ih se sećamo su savetovale da se dete ne odvaja grubo od dojke i da ono nastavi zbog emotivne bliskosti, zbog osjećaja sigurnosti, zbog raznih drugih benefita. Ali iskreno govoreći, nakon 12 meseci majčino mleko nije neophodno za rast i razvoj deteta. Sve počinje u trudnoći, sa balansiranom ishranom i sa tim ranim ukusima koje beba prepoznaje još dok je u stomaku kod mame. Već sa 4 meseca mama treba da počne sa uvođenjem dvovrsne hrane. Naravno da će osnovni obrok, odnosno osnovne kalorije da beba nadoknadi preko maminog mleka, ali upoznavanje novih ukusa je bitno da već krene tamo sa puna 4 meseca. Mamino mleko je bolja alternativa od mlečne formule i kravljeg mleka, jer dokle god u ishrani imate potrebu za određenom količinom mleka, uvek je bolje da to bude mamino nego ono drugo.